Cwestiwn 5, Rhun ap Iorwerth. A wnaeth ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddigartrefedd ar Ynys Môn. Our focus on prevention is having a positive impact in both Ynys Môn and the rest of Wales. In total, we have prevented 10,300 households from becoming homeless. We are continuing to support services in Ynys Môn to support those who are homeless, rough sleeping or at risk of homelessness. Diolch. Dwi wedi cyfarfod y mis yma efo staff a rheolwyr rhai o'r cyrff ag elusennau sy'n gwneud gwaith rhagorol yn Ynys Môn yn mynd i'r afael ag yn delio a digartrefedd yn cynnwys y Woolwich a digartref Môn a Gorwel hefyd. Yn anffodus mae cael ei gofyn i wneud mwy a mwy efo llai a llai o adnoddau yn cyrraedd at y pwynt rwan lle mae'n gwbl amhosib i'w gyflawni. Ac mae bygythiad o doriad i gyllid cefnogi pobl gan Llywodraeth Cymru yn beryg o ddadwneud a thanseilio llawer o'r gwaith da sy'n ag wedi bod yn cael ei wneud yn Ynys Môn a rhan eraill o Gymru. Ydy'r gweinidog yn cydnabod hynny ac yn derbyn os na wneith Llywodraeth Cymru gynnal y gefnogaeth ariannol i'r cyrff yma y byddan nhw yn gwneud cam gwag ac yn gwasgu ar rai o'r bobl mwyaf bregus yn cymdeithas ni. Well, I agree with the members' concerns about how the Supporting People budget helps many homeless people, not in just its own constituency, but right across Wales. But there is no guarantees at this point in the budget stages that I can protect Supporting People or other elements of funding in my budget. It's a very difficult financial settlement we find ourselves in, and I will have to make that decision as we move forward to the 3rd of October. But I'm sure I have listened very carefully to the members' concern, as of a significant lobby that's out there in the Supporting People field.